So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today is date 11 of Saturday. As I have mentioned in my previous video, this week, especially this week, starting from 6 July, the PYF week have started. So today, today is date 11, so it's the second day of sport. So let's see. This video is going to be fun, and let's hope you will enjoy the video. But look at the ground, guys. Due to heavy rain during this week, so it's quite muddy. The program is going to be started from now on. One by one, oh, kian dia dia alai dong tema kian thang. An bien tual ro kan chu kun ro un ro nin ti the. Kini motor ni suklap din, monoro. Atop ti fieta chu man tlatum no ro, please chadewin. Apam. Double thun boy lo, sajak. Hoti ni ke. Sak takai. Double thun banti. Thunoni anchi thalain hel thon. Oh, marka hi marka pai pai banti. Oh, marka itu tentang reng ani. Hadam jawanan thon influence. Marka kum antatu kum hijo. Marka kum. Oh. Hari si mabulai ka ten roi hi ai ka. Ai roi ka. Sungwi mai ko miti. Nin nungai ko mi. Ani ya hi. Samu ai ka nin nungai ka. Hi hi. Endo meri na delai kan. Volleyball sa kanita. PYF Markale. PYF Malakia. Pool B VVN. Tangval Felemiam. Tangval mo sangira. Voisuna e-sport mangi in hoitiam. Oh, hoi talu. Tuhin loman inlak ron tam nang ni i-group mingle in loman inlak ron tam ti thu kaming fel la. Oh. Tu minchu paligala. Oh, in group mingka? Marka. Okay, group hosting he ya hi Mika grupa in PM CR7 die hard fans hilai hinai hi ma. Tu chen in group hi ingzata mi rata ti mi hil thei dingam. E-sport mang hi in hoitiam. Oh, an hoi. In Argentina fans i group chang na ming pe mi sak phola nang Marka group. tu chen in group in nena in chang ron tam. Oh, nena chu volleyball tu in appear singa volleyball chu kan hap din kan phan no din thei la no a. Tu in games ta kam hi in focus takin uma. Oh, Marka group A chun chun volleyball kan focus ta kan. Okay, thank you. Lucky supporter hi. Ehang uma. Tu chen hin nena pakhat bekin chang ta min group hin ming ret pe thei di mani. Pathum kan changta second kan hu batinan Na e group e-sport mangin hoin ti tolam. oi ngai kan ti talu kan chang nai pau kha rik Malaki nung ai. Ting ato. Ha?
hi malaki grupan thokin lungak silo interview ang la dingani tukum hi kan last traman ta I group thang na hin tu chan na ngir huna hin ilunga oyama oy noi sport mangdan reng reng na tlang pui final in hela facing tukin Mika A versus Marka A Keni malaki A hai chu semifinal kan lo chau deranta ka group leader an thok interview toy tela juk la ngai che tu kum hi ai last raman ta nang ni Mika group hai in low in boot saidan le sport item hai reng reng ing tinam ma in hung lak dan le longman tu chana in lak ta hai imhil thai dim tu china lom man kan lak thai ga reng sun ka thil thei ba chu ime bai ni tha fil ball ke rut ka pick up pick up the object second na kan la ka jun rubber game kan second na kan la ka volleyball pool bia pakat na kan la ka tang kan la ka no ya lom puin khopel tuin Mika ele Marka A final an nel jinga tutain hel feme ka hinte ingam ingai dan I group chan puya he na an change be se noi mijuk sul thei dim tu tan ngir hunen se pe ni chu the ne nai chu kan chang karing ani lom talu voi khat shout out Mika voi khat lang tiro Mika jindabad ki loser ve kan ya ta kola nu mi loser be ko mi loser kan ya thoding ing kom kan nei ta no tuin chu Marka hai le Mika hai en chi kan thon ta rusun huya hi kan hausa kan ma kan panin kanin thunga ku hi nel kan thota kan thei sun Mika ha hi champion an ni interview hang la ding nakile bos dong uding ya interview toite group YouTube facing en bang dingani tuta inin helakhan inin helpui haile nang ni kom nisin la in hel fedan reng reng kha atafam ole ingtinam thangin lo la ti chu miang phil pek la toy fel takin kanin helpui ai gom kha an thima amiruk chu second half mani tiding 15 na kanang fe khan anni ting pan im har san nan tu ka hit lo ol sam deu chun kan he ni nazuk umla leader pa tu kan he na in hang changa nang I phur dan le I excitement am tiding ingtinam ingai dan miang phil pek la kan gu be kan pura hena kan chang no mang te he no na te na ro pui ta kan ka theng kan dong te ni kan phur nang ta ka hena kan dong kan lo mani loma talu Mika jindabad Mika jindabad hi Marka hai group leader le secretary indon na toite hang nei dingani anghasak takin leader palang indonate tukum hi eilas tamanta group hai khom ingkima tukum hina to wong dingan ta a sport mangdan ani khat nan thok le voisun final round chena in lowin boot saidan le in group malak na reng leader in miang hilpek sin la in kong jong ta ma sport level sport level sport level chun keini group hi kanin furak no volume chun la kanin ring no mirok su thil dang sport dang hai chun item dang hai chun la dinga kan loin be sei ka dinga kan loin be sei rim ane lom talu tuin game captain hangin don no kaite tuta inin king pui Mika group A hai kha in low in boot saidan le ne kha in low ring reng am ti kha mi hang hil pek la ne ka chu kadin ring no reng na mirok chu phak ye be ba kon in sau ring ka kan mirok chu second na kan la rim ka kan lom rim ani lom talu Marka group jindabad dam jing ro se le interview toite hi kan thalai leader ani a soma jong question hangin don ding ani
tu kuma e sport hang dan reng reng hi in tinam ingai dan a khumul hai le abo ruk le in grupa I thangam ti chu chung hai pahi chu myang don la acha 5-4 sang ni som ni paruk sport hi an ho ya mi rok chu sport in charge sai hin ai ke manu sim dan hi raw nan chu sei le ni e du thu sam chun ei hang so man ta no mi rok chu pur ta ga thalai hai hang hang tang hi cha ka ti ni group thang na ka group thang na hi malap ni group ka ni a ke ni he tu lo man kan lak rak no ni ti chu kong hil ani chun pakhat question lang in don no kai te I group thang na lom man kan la bek no itia in loin prepare dan le in group nang ni in tinam in loin but sai reng reng tu kuma sport he myang thang thai game tu kum hin kan group lo man kan lak ron thei no na chu group member sai he I kan hang din tin thei no a main player a thang ding hai hi lai sport e ni thang pek thei no le yin lo man hi du chi sam kan lak thei no kan prepare no le ni chung lo wing group members kan kim no ni ti chu azu ni ro se lom talu malaki zindabad tukum sang ni som ni paruk mika group volleyball defending bo kan ya kallo ma celebration kan mang dengan ni defending champion Mika group ai an ni le hilahin an main player tingai te voisuna ding chun man of the match la theingot pu RK khobung interview toy te lo hang nei te tuta inin nelakhan inin nel fedan reng reng kha ne kha in ring reng marka hai kha marka group hai kha myang jul pek la e mani ka ka zoom la chin kan ya kan zoom kan he ba ka kan lom khapel yang khomol por la ya in helading chen chu kan champion to pani an lo le pakhat in loin but sai dan reng reng tu kum khom hin champion kha lak no kha in lo tum rengam in hel danga hai kan la volleyball ka chuklo kan lo target reng ani lom talo Mika group zindabad